Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Hosanna to Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. समेस्तांग ओरतो स्वागत मागता हूँ या संजेच्या वेळार परत आम्ही संगत मिळून देवाची स्तुती करून देवाकार गांधी आमकां एक ओरतो दीस देवान आमकां फावो केला सडीत एक अवधी आमच्या जिवितान देवान आमकां दिल्या असो मोग केल्ल्या खातीर ताच्या संगत रावल्ल्या खातीर ताचे कडेन मागल्या खातीर आज एक वर्तो परत एक अवकाश ताची स्तुती करूंक ताका अर्घा दिवंक ताच्या सदरे मुखार रावूंक आमकां ताणें फावो केला देखून आम्ही सकट सांगता मेळून ताची स्तुती करया देवाकार दिया आणि आयचे मागणे आम्ही आराम करया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मेरे कृपेन भरलेले समिती जय संगत आश्रम तेर तू सदैव आणि सदैव फॉल जो चेंजेस जो भगवंती मरिये देवाची माये मोप्या खातीर उन्नत कर आता आनी आमच्या मरण चला आमेन महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जोसा आदी तोसा आता आणि सदा सर्वतो आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कीर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 130 आणि 8 अध्याय 138 अंत 1 आणि 2 वाक्यां सर्वेस्परा सगळें म्हज्या काळजांत हांव तुका अर्घ दितां तुज्या दुतां मुखार हांव तुजी स्तुती गायतां तुझ्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडतां तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पसून तुज्या नांवाक हांव अर्घ दितां कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतार सगळां प्रास तुवें वर्तें केलाय देखून आज आमी देवाची स्तुती करूंक फावो कित्याक म्हळ्यार ताचें नांव आनी ताचें उतार आमच्या जिवितांत आसा आनी ताच्या उतरान आनी ताच्या नांवान ताणें आमकां राखलां आनी सांबाळलां आनी इतलो तेंप आमच्या संगता रावून आमकां सर वायटांतल्या उगडांतल्या अनवारांतल्या पिडेशनांतल्या राखून उरल्या जेजूक काल जाता ताका आमी अर्घ दिवया ताची स्तुती करया ताका आमी महिमा दिवया एक वर्ते गीत गावन सगळ्याची स्तुती करया चक्कर सांगता मेळत तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार उस्ती करसो देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार उस्ती करसो देव तू पवित्र 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 देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार उस्ती करसो देव तू पवित्र आलाबाशाका इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार उस्ती करसो देव तू पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया 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 तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार उस्ती करसो देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार उस्ती करसो देव तू पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया
उज्यान गेल्ल्या वेळार त्या उज्यान सहित देवाची ताणी स्तुती केली. स्तुती करताना खंयच्याच उज्याची दग सहित तांकां लागली ना. कितेंच तसो दुरो सहित तांकां वास दिवंक शकलो ना. बघा ते पवित्र आत्म्याच्या सत्याचे स्तुती करूंक लागले आणि खंयचेच वायट तांकां लागले ना. ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमच्या वयर कितले कश्ट जानवार येवनी पिडाशिड्यांचे निराशपणाची चलवण येवनी जाल्यार आमी देवाची स्तुती करतना आमकां कितेंच ह्या बाधक करचे ना. बघा आमकां ताचे तावन सुटका मेळटली. कशें शद्रक मेशक अबेदनेगोक त्या उज्यांतल्यान तावन भायर काडलें की सरेस्पर देवान, तशेंच आमकां ह्या वायटांतल्यान कश्टांतल्यान अनवरांतल्यान पिडेशिडेंतल्यान तो आमकां भायर करतलो आनी ताची स्तुती करूंक आमकां योग्य जायशें करतलो. ह्या वेळार शद्रक मेशक अबेदनेगोक उज्यांतले राखले. शद्रक मेशक अबेदनेगोक उज्यांतले राखले. उज्यान स्तुती करताना तणवारे ती व्हडले. उज्यान स्तुती करताना तणवारे ती व्हडले. देवा आमकां सुटका दी, देवा आमकां सोडवून दी. देवा आमकां सुटका दी, देवा आमकां सोडवून दी. पवित्र देव तूं, पवित्र देव, सुटका सोडवून लाभोसो. पवित्र देव, पवित्र देव तूं, पवित्र देव, सुटका सोडवून लाभोसो. पवित्र देव तूं, पवित्र देव तूं, पवित्र देव तूं, पवित्र देव तूं, पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार बसी करसो देव तूं, पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार बसी करसो देव तूं, हालेलुया, हालेलुया, होसाना, हालेलुया. आराधना तुका सुम्या जेजू, हालेलुया, होसाना, हालेलुया, बारातीरा बखाडो, हालेलुया, होसाना, हालेलुया. तुका सुम्या वंदन तुका सुम्या आराधना तुका सुम्या बाबिनारा बोशो खरो तोरो बोरो तोरो 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 आराधना हुगला महिमा तुका शिराला ला 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 लिटिया मात्रिवाना त्रिओरो तो खरो तोरो शाप्रातिना लिग्रांद्रा बोशो नोद्रा ब्लाक्रादिया रात्रा बोरो तोरो शात्रा बारादा. Praise you Jesus. ग्लात्रा बारादा अर्गान तुका सुम्या जेजू. पौला कानी सीला साग बंधनतले सुटैले. पौला कानी सीला साग बंधनतले सुटैले. बंधन स्तुती करताना सोडवून दिवंक तूं आयलोय. बंधन स्तुती करताना सोडवून दिवंक तूं आयलोय. पौला कानी सीला साग बंधनतले सुटैले. पौला कानी सीला साग बंधनतले सुटैले. बंधन स्तुती करताना सोडवून दिवंक तूं आयलोय. बंधन स्तुती करताना सोडवून दिवंक तूं आयलोय. देवा आमकां सुटका दी, देवा आमकां सोडवून दी. 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 ओ पवित्र देव तूं, पवित्र देव, सुटका सोडवून लाभोसो. पवित्र वय सोम्या, पवित्र देव नाबालादिया, सुटका सोडवून लाभोसो. बाबा बाबा तूं पवित्र देव, तूं पवित्र देव, तूं पवित्र देव, तूं पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव तूं, पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव. लाडा बोशानादा इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव. आराधना तुका सोम्या हालेलुया. इस्रायेलाच्या सगळं स्तुती करूया देवाचे अल्तार. लाफानी प्रोपोनो द्रोबो तू पवित्र देव, 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 तू पवित्र देव,
पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनावर वस्ती करतो देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनावर आला मिनारा worship your इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनावर वस्ती करतो देव तो पवित्र बाबा इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनावर लाखिना रोपंद्रो वोष्टब्रांदिना काराजालावो हरबा हालेलुया होसाना हालेलुया 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 worship you Lord garabana gorodo gorodo praise your name hallelujah argan tuka sumya jisu vandan tuka sumya jisu aradan tuka sumya jisu you deserve all praise glory and honor we praise your name we lift up your holy name be enthroned on our praises O Lord na frakana da khalsan thauner gandita sumya dri brahmana dri khandre banatro goroshotlo na blidravadi aratina kharido praise you Jesus hallelujah 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 praise you praise you praise you praise you praise you praise you Jesus hallelujah hallelujah shana baba baraka baba hallelujah hosanna hallelujah amen Lord Jesus hallelujah hallelujah hosanna जेजू अंगागला इंटेंशन आगादर आमी हर एक लागादर मागतो तुझ्या वेळा जेजू हर एकल्यानी तांची इंटेंशन हांगा घाल्ली आसा जेजू जेजू तांच्या हर एकल्याची नांवां तुका कळीत आसात हर एकल्याची गरजो तुका कळीत आसात जेजू हर एकल्याचे बाबा खालसा मना तुका कळीत आसात जेजू तांकां जाय जाल्यार सगळें तूं लाभय जेजू जी कितें इंटेंशन हांगा घाल्ली आसा जेजू तांच्या हर एकल्याचे तुजे आशिर्वाद घाल ते हर एक फुलफील जावं दी तांच्या जिवितांत तांकां कितें जाय तें सगळें तूं मेळोवन दी जेजू आनी आशिर्वादान तांकां भर जेजू म्हणून मागता ह्या वेळार हालेलुया 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 तेरा बाबा शब्द निन्नाराधिसुवे निन्नतने सर्वशक्तने निन्नाराधिसुवे सगळं आम्ही आराधन करूया त्याचे सुख आराधन करूया आम्ही सर्वोडे महोन्नत देव सगळे सत्य होत देव सर्व शक्तने निन्नाराधिसुवे एकलो मात्र म्हज्या जिवितांत म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो तूं सगळे सलो नुसतो देव तूं जावन आसा बाबा हीरा बाबा रखा बाबा नी मात्र साकू वाला खा बाबा नी मात्र साकू हीरा ला बाबा नी मात्र साकू नरगे सागे नगे नी सागे नगे नी सागे नगे नी सागे नगे येशू हीरा बाबा रखा बाबा
ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ನಾ ಬಂದೆ ಪ್ರಭುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಾ ಎರಗುವೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ನಾ ಬಂದೆ ಪ್ರಭುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಾ ಎರಗುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಮೇಲೆತ್ತುವೆ ಓ ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಮೇಲೆತ್ತುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಮ್ಮೊಡೆಯ ನೀನೇ ನನ್ ಜೀವ ನೀನೇ ನನ್ ಸ್ನೇಹ ನೀನೇ Praise you Jesus ಓ ನನ್ ಒಡೆಯ ನೀನೇ ನನ್ ಜೀವ ನೀನೇ ನನ್ ಸ್ನೇಹ Praise you Jesus ನನ್ ಒಡೆಯ ನೀನೇ ನನ್ ಜೀವ ನೀನೇ ಲಕ್ರಮಣ ದ್ರವಿನ ಓರೋಥೋಬೋ ಶರಥ ಅನತ್ರಿಖಡರಬೋ ಲಿಪ್ರಥರಬೋ ಶನಥರಖ ನಿಪ್ರವರಥರಬೋ ಶನದರಬಲಕ್ಯೋತ್ರಬರಥೋ ಲಿಪ್ರಮನದ್ರಿಖನರಿಯ ಠನ್ಯನಬ ಇಜೋನೋದ್ರಖದ್ರಬೋ ಲೋರಬೋ ಲಿಪ್ರಥರಬ ಲಿಕ್ರಮನದ್ರಿಖನ ಶೋತ್ರಬೋ ಶನವ್ರಖಾತ್ರಿಯೋಲೋತ್ರಬೋ ನಿವ್ರಮನ ಶೋನೋದೋ ಲಬ್ರವರಖದ್ರಬೋ ಶನದ್ರವಿದ ಇಜೋನೋದೋಬರಖೋದ್ರಬಲದ್ರಿಖಾನ್ಯರದಿದ ಓ ಶನದ ಯೇಸು ಮನದ್ರಿಖಾನ್ರಿಯನತ್ರೋ ಶರಬಾಬರತಿ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಪ್ರವಾದಿಕೋ ನಿಡವಾರದಿಯೋ ಲರಭಾಷಣದ ಎವ್ರಿವನ್ ನಿಕ್ರಮೋಸೋನದೋ ರಬಬ ನಿವ್ರದರಬ ಆರಾಧನೆ 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 ಶರದಲ ಕಡಿಯರನ್ನಿ ಈಶ್ವರೋ ಆರಾಧನೆ 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 ಈಶ್ವರೋ ತೋರೋ 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 Brimna varakidlo trobo shana daraba kunieklo कठिन डिप्रेशन रोसुना समुथिल मुस्तु चिन्ना काले खर्चम डिप्रेशन एंजाइटी लॉट ऑफ डिप्रेशन God is setting you free now received in the name of Jesus bashana drifrakata every depression spirit that is holding the mind right now in the name of Jesus be broken down and be removed
in the name of Jesus. Bashakranda la boroto konadra iripa vashanadri nakrataraba be defeated right now in the name of Jesus. Spirit of depression, spirit of anxiety be defeated in the name of Jesus. La privara trikara oroto to 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 Aradhane 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 Yeshuve Aradhane 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 Yeshuve Nomnamani klandinatria Jonodropa Jinadra pondra varataraka Junodro frotoro koroto Dev Santetasa God is telling that I am available. Turn to me. Trafakandra shorotorobo Devacha hazarpon Tumcha jinient asa. God is telling that I am here. Turn to me. Look towards me, and you will shine like the sun. Brakana dravo shorobo Suprava shakra dharaba Aradhane 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 Yeshuve Navrakin la shonotromina kandra Una brafani kandiana trikono droshanadi Jina blakrom na fashina trikanit la shioto La brafra kadriana shatronoroko Bishana drabida एक स्त्री कोणागी यूट्रसचे प्रॉब्लेम आसा जी एज सहित सर्च करता की 43 इयर्स एक स्त्री यूट्रसचे प्रॉब्लेम गर्भकोशाचे प्रॉब्लेम आसा तिका संपूर्ण तराने आवळे जो सुडका दिती आसा जेजू सुडका दिती आसा आवळा पूरा बाबा पारक every bone will be broken right now in the name of Jesus Christ. Every sickness in the name of Jesus Christ. I bind your power and nullify your power right now. Leave her right now and go to Jesus Christ. Alivratino shokrona ripa Never to disturb her anymore. In the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Praise your name. Glorify mighty God. Yeshuve Aradhane Aradhane Yeshuve Koneklecha kazari jivitam spirit of division एकामेका समजून नसताना डिवाइड जाऊनचे देव दाखीत आसा गॉड इज रेस्टोरिंग राइट नाउ तुम्ही कोणी ओट्टू मागते आसा जाल्यार एकामेकाचे हात धरून यावल्यार मागा तुमचे रिलेशनशिप गॉड विल रेस्टोर इन द नेम ऑफ जीसस आई रिलीज restoration in the name of Jesus. The relationship, every break in the relationship, every spirit of division that is holding the relationship right now in the name of Jesus be broken now. I release restoration in the name of Jesus. यावेळेला मागा तुम्ही मागा हात धरून देवाला की माग राखंड्रा बोशात्रा बारिता इनो फ्रोकोनो रोतो jana brakin latrio notro korodo ijana drabina kitla broshonodo arifana kradia rati korodo jana bravarati garati jonotorobo restoration in the name of Jesus. Speak restoration in the name of Jesus. Libra varakina rat 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 rapa rapa shonotrovono troboroto drafratra krisi arati dabo release restoration. Release restoration. Urutututu monotrapa. Aradhane, Aradhane, Yeshuve. Aradhane, Aradhane. Shina blavarata gare toro toro toro. Yeshuve कोणाय थर्ड पर्सन आतां बायल्या मनशांतून आयकून हे प्रॉब्लेम क्रिएट जाल्ले बरें दिसता कोणाय तुमच्या रिलेशनशिपार कोणाय बायल्या मनशाक घेवंक सोडनाकात देव सांगता आसा कीप इट विथ इन युअर सेल्फ बिल्ड युअर सेल्फ इन द लॉर्ड डोंट अलाव एनी अदर पर्सन to come into your relationship prashana drifana trabila onodrofo
bala tribana tiarata. एक कोणगी एक स्त्री 15 वर्षात नानांच्या पिढेनी कष्टोन असा 15 वर्षात कष्टोन असा आणि या वेळा ती पिढे तसा 15 वर्षात कोणरी एक नाले एक पिढा तिका दुसून तसा असले का स्त्री एक जेजू सगळ्या त्या पिढेत सुडखा देते असा या वेळा सुडखा देते असा रिलीज करते असा अभिषेक अनॉइंटिंग तुझे या वेळा वाढते असा बहिणी रिसीव कर मीरा बाबा Thank you, Lord. Thank you, Lord. Adrene nami 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 nadra. Sono da kinari bani dravidatia. Oh Yesue. Ishana barata la barakada darabo. Ishono doro 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 doro. Araba shakra baratina. Aradane, aradane, Yesue. In the mighty anointing of the Holy Spirit, Lord. तुम्ही आमच्या जरी एकल्याचे इंटेन्शन ज्या पायांना परत एक पट येऊ समर्पण दिताचे दैविक संगतांचे ते वाढायचे बाबा हरी एकल्याचे नाव तुका करीत असत हरी एकल्याचे गरज तुझा नसलो देव तुझा नसा हालेलुया येशू सगळ्याच्या गरजा उदारपणे पाव जेसू फिलिपियन्स 4:19 हम क्लेम करता हरी एकला त्याची कापुलजानी कृपा हरी एकल्याच्या जीवितात वाढायचं मिळाली पवित्रात्म्यानं का भर जेसू बाबा बाबा राखा बाबा हिरा बाबा बोल का बाबा शब्द बरं खरं शानातला प्रोफाना त्रिखात्रिया हिरा बाबा शिक्रो ट्रोफो शोत्रो बोरोतो नाप्लिक्राना नतियारा इनी फ्रातानंद्रा पोषा फ्राताना बोरोतो ब्राकाडा लात्रो शिनद्रा फाना ट्राखानाता praise you Jesus hallelujah shatra baratra barata खाली वरगे एक लोग घर सोदून पळिता घर वरगे एक व्यक्ती आज या मागण्या जॉइन जाल्यार तांच्या घर पळोवंक पळयतात घर एक नवे काण घेवच्या खातीर ह्या खंयच्यागी इन्वेस्ट करच्या खातीर कितें योजना करते आसा असल्या एकल्याक जेजू आशिर्वादीत करते आसा ह्या वेळार ते घर नव्यान घर कितें इन्वेस्ट करून तुमकां एक अवकाश करून दिता जेजू बऱ्यांतल्या बरें घर ह्या बऱ्यांतल्या बरें इन्वेस्ट करून ते तुका फावो करता ह्या वेळार जेजू ह्या वेळार रिसीव कर कोणाक कोणी मागता जाल्यार घरा खातीर जावं गे खंयच्या इन्वेस्ट करच्या खातीर मागता जाल्यार तुमी रिसीव करा आनी मागा ह्या वेळार जेजू दैवीक सगळं तुमचे ते वाडयता ह्या वेळार हालेलुया 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 Thank you Jesus. आराधने येशुवे आराधने 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 लीना ना 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 ना
ನೀನೇ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ನೀನೇ ಕಲ್ಲ ಪರಬರ ಯೇಸುವೇ ಪುರುಷನಗರ ಬಿಡರಬ ಓ आराधने चुका स्पेशल कड़ा मी सूची करिया अर्गन दिया बाड़ा दारा बाड़ा दारा बाड़ा दारा बाड़ा दारा बाड़ा दो हीरा बाड़ा दारा बाड़ा थाना काली थाना आराधने la pada na bot lam rakin la brita ni bratino joro doro 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 jara dara 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 आराधने Libri, arrata corondro bosca pratina. Sono doro 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 doro. Sono borotona ma. Aradane, aradane, aradane. Thank you, Father. Praise you, Jesus. Ni brahmana trabara rabu, ana prata tata tata sakadami. Shobjibet denani ami sutikaya. Ina vlakandri mana trofono, ina vlakandri mana trifana tikonoto. Shana trabara taboroto. Shimna manati anatri konotrobo. Shana trabina kin lakani aratro doroto. Ida bala trafina kira shotro ronoto. Arrifra tara bara 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 bara. The healing power तुझे दैविक सकत गुण करके सकत वाले तुझे उत्तरा परमाने तक का गुण करके तुझे उद्धार दंड तक का गुण करके राज्य विरोध वापर के लिए एक वाइट जो सत्य थुपट पड़ती कंदर थुपट पड़ती बुला बारा तोड़ो गरो तोड़ो बो इना ब्राफाना तरो मुत्रा बानी खाना दिया रातीना बाले तोड़ो कोड़ो तोड़ो ब्राह्मणा बानु Jono drafandi kana trabandri kodo torobo. Praise you, Jesus. Shipa fakatri ala troboroto. Shikrola barakira baraba. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Una brabadri kadia. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Holy Spirit. तुझा मंदिरा आत्म्याये मोजा जीविता आत्म्याये आवाशेता आत्म्याये औरा कोणासा आत्म्याये तुझा मंदिरा आत्म्याये आत्म्याये मोजा जीविता आत्म्याये आवाशेता आत्म्याये औरा कोणासा आत्म्याये तुझा मंदिरा मोजा जीविता आत्म्याये
Hallelujah. Shikamanidora. Hallelujah. Ropravrakashita. Ravnikandra Shondrovokondra. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Glory to the mighty God. Hallelujah. Jesus. Worship Lord Jesus. Aradhan to God. Oglam to God. Vandan to God. Swaipa. Aradhan to God. Naman to God. Hallelujah. 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 Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. थोडे वेळ देवाचे उतार आम्ही ऐकूया. देवाचे उतार जावन आज आमी एक संदेश म्हळ्यार आमचो देव आराधनाक योग्य जाल्लो देव. सादारण आमी स्तुती केली, आराधना केले, कशें ते आराधना वाडलें पळया. देव आमच्या मदेगात वस्ती करता आणि तो आत्मो देव जावन आसा. देखून ताका आराधना करतले न्ही. सतान आनी आत्म्यान आराधना करचें. सत म्हळ्यार कितें? देवाचें उतार सत जावन आसा. आत्मा म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकान बरोवन आमी देवाच्या उतरान बरोवन देवाक आमी आराधना करीचे म्हणून देव आमकां आपोवणें दिता. हें जेजून तो सांगली उतरां देवाक कशें आराधना करचें की म्हणून. आज आमी थोडो वेळ आमी आराधना केल्ले, आमकां तें कळीत ना आमी खंय म्हणसर आराधना केलें, कशें आमकां देवान चलोवन व्हेलें, कशें तुमी पुरो आराधना केलें. म्हाका दिसता तुमकां तें विसरून सोडलें आनी देवाक आराधना केलें आसतलें. खंडीत जावन तसलें अभिशेक तसलें देवाचें हजरपण आमी बगलें रियेकलें न्ही. देखून ताका आमी आत्म्यान आनी सतान आराधना केलें आमी. हें उतार कितें आसा तें खरें जालें आमचें तें आज. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 24. देव आत्मो देखून ताका आराधना करतले न्ही आत्म्यान आनी सतान आराधना करूंक जाय. देखून हें उतार आमचें करून कान घेवया आज. आमी तशें तांणी मुखार जाल्यार आमकां केदाळ अवकाश मेळटना. अवकाश मेळटना म्हण अवकाश करन. हर एक दीस आमी देवाक आराधना करूंक जाय. सकाळीं उठतना जावंक पुरो, राती न्हिदोकेच्या पयलें जावंक पुरो. खंय तुमकां वेळ मेळटा या खंय तुमी सक्रामेंता खातीर येतात, हे तुमकां अवकाश मेळना जाल्यार तुमच्याच घरांत ते देवाक आराधना करीचे. कित्याक तो तुज्या आराधनाक आनी म्हज्या आराधनाक योग्य जाल्लो देव. देखून आमी देवाक आराधना करीचे. आनी दुसरें सांगता देव शुद्ध करचो देव, नितळ करचो देव. जुवांचो वांजेल 15 अध्याय 2 वाक्य सांगता. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 2 सांगता, म्हजे थंय आसून फोळ दिनांतलो हर एक फांटो तो कातन घालता आनी तो फोळ दिता. तो हर एक फांटो चड फोळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडता. देखून तो फोळ दिवचो देव जावन आसा. तुज्या जिवितांत तो फोळ दिवंक आशेता. जावंक पुरो तुजें वैयक्तीक जिवीत, जावं तुजें लग्न जिवीत, जावं तुजें कुटुंबा जिवीत, जावं तुजें खंयचें इस्कालाचें जिवीत, खंयचेंय भुरग्यांचें जिवीत, हर एकल्याच्या जिवितांत देव फोळ दिवंक आशेता. देखून तो आमकां एक एक फावटी सवर्ण बेंडता, आमकां नितळ करता. फोळ दिनांतलो फांटो कातरून उडयता. आमी जाल्यार तशें तेंगे एक गुलाबाच्या जरार गुलाब जायना जाल्यार ते फांटे आमी कातरता, ट्रीम करता, कट करता. नवे फांटे येतात, नवे गुलाब मेळटात आमकां. आमी वास्तवीक जावन मनीस अशें करता जाल्यार देव आमकां कसो करचो ना? तो आमकां शुद्ध करता, नितळ करता. कित्याक फोळ चड फोळ ताणें दिवचे खातीर आनी देवा सांगता रावचे खातीर. आतां देवा ते रावणांतले थोडे फांटे आसात आमच्या जिवितांत. जावंक पुरो आमी चड आनी चड टीव्ही माध्यमाक पुरा एडिट जावन आसता आनी जावंक पुरो आमच्या वायट सवयांक वयली बली जावन आसा. जावंक पुरो कुडीच्यो ओडण्यो जावंक पुरो, जावंक पुरो संवसाराच्यो वंदवण्यो जावंक पुरो, दोळ्यांची पुसलवणी जावंक पुरो.
हे पुरा पॉलिथिनांतले फाटे हे पुरा कातरून उडयता तुमी शुद्ध करता आमकां नितळ करता. हर एक तो एका रुखाच्या फाटे करता थंय जावंक पुरो ह्या गुलाबाच्या झाडाचे खंयच्याय फुलांच्या झाडाचे फांटे तूं कातर थंय जावंक पुरो कातरतना त्या झाडाक दुखता न्हय. आमकांय तसंत आमकां वायट आतां भेंडतना नितळ करतना आमकांय दुखता पूण ती दूख मागीर संतोशान बदलता. कित्याक चड फळ दिवंक आमी शकता. पयलींचें जिवीत तें गेलें नवें जिवीत म्हाका आनी तुका मेळ्ळें नवें जिवीत नवें फळ दिवचें जिवीत. आदलें फळ दिल्ल्यान पुरा कांय फायद्याचें न्हय कांय आमकां तातूंत अत्मीक तरान लाभ जावना पूण आतां नवें फळ दित आसतना आमकां अत्मीक तरांनी लाभ मेळटा. संवसाराचें कितें आमकां जिवीत आसा तेंय सगळें देव आमकां दिता तेंय सगळें मेळटा कित्याक तो शुद्ध करता. आनी तिसरें जावन आसा देव जाप दिवचो देव. जोन्स एवांजेल 15 अध्याय 16वें वाक्य जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16 सांगता ते क्लियर देवाचे उतार. जॉन 15:16 तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां विसरून काडलां आनी तुमी भायर सरून वचून उरचें तसलें फळ दी जाय म्हणून हांवें तुमकां विसरून काडलां आनी देखून हांवें तुमकां नेमलां म्हणटा पळय. उरचें तसलें फळ दी जाय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. तो बापा लागीं तुमी कितें मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून देव जाप दिवचो देव आमच्या मागण्याक जाप दिता. आमी कितें मागता ताका जाप दिता देव. आमी ताच्या जापीक आयकून रावचें. आमी मागून आमचे इतल्या गेल्यार पावना. इल्लो वेळ शांतपणी देव आमचे कडेन कितें उलयता कितें जाप दिता म्हणून तें आयकूंक आमी प्रयत्न करीचे. ह्या संवसाराच्या वंदोड्यांत आमकां ताचो ताळो आयकना एक एक पटी मस्त पटी आमचे कडेन देव उलयता. देखून आमचें जिवीत इल्लेशें ह्या संवसारांतून इल्लें मेकळें करन ह्या आमचे कितें कुशलकाय इल्लीशी सोडून देवा सांगता रावूंक आमी प्रयत्न केल्यार क्लियर ताणें उलयल्लें आयकता. तो कितें आमकां गायडन्स करता तो आमकां कितें चलोवन व्हरता ताच्या पवित्र आत्म्याद्वारे कितें आमकां सांगूंक लायता ते हर एक संगती आमकां आयकतात. जर आमी अलर्ट आसा जाल्यार जर ह्या संवसाराच्या घुसपट गोंदळांत ह्या कुटुंबाच्या घुसपट गोंदळांत आमी शिरकोन पडल्या जाल्यार देवान उलयलें कितें आमकां आयकना. ताणें दिल्लें गायडन्स आमकां काण घेवंक जायना. देखून देव जाप दिवचो देव जाप दिता. हर एक मागण्याक जाप दिता. देखून हें देवाचें बरेंपण जावन आसा. देखून देवाचें बरेंपण विविध रितींनी प्रकट जाल्लें आमकां वाचूंक मेळटा. पयल्या सुवातेर उत्पत्ती ग्रंथ 1 अध्याय 20 आनी 6 वाक्य आमी वाचल्यार जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 26 सांगता देवान आपल्यात सारक्यासो आनी सुरपयसो आमकां रचलो. देवाचो मोग आमचे थंय ताणें दाखयलो. कसो दाखयलो ताचे बरीत आमकां रचलो. ताचे बरीत म्हळ्यार देवाक रूप आसा गे देवाक रूप ना. पवित्र आत्म्याक रूप आसा गे पवित्र आत्म्याक रूप ना. पूण रूप कोणाक आसा जेजूक रूप आसा. जेजू मनशा रुपांत ह्या संवसारांत आयिल्लो म्हळ्यार ताच्या सारक्यासो ताच्या स्वरुपायसो म्हाका आनी तुका रचलो. आदी म्हाका ह्या संवसार रचच्या आदींत देवा सांगता आपलो पुती आसलो पवित्रात्मय आसलो. ते जाल्यार रूप जेजूक दिल्लें रूप आसलें आनी त्या रुपाचो म्हाका आनी तुका केलो. हें समजून काणगेचें आमी. देवाच्या सारक्याचो स्वरुपाचो म्हणटाना देवाक खंयचेंय रूप ना. पवित्रात्म्याक रूप देखून ह्या अध्यायान पयलें तुमी वाचून पळयल्यार आतां आमी मनशाक रचोय म्हणटा. आमी म्हणटा न्ही कोण देव एकलो जाल्यार आतां हांव म्हणटा आसलो ना. आमी म्हणटा न्ही कोण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तेगी हजर आसले आनी ते जाला एकल्याच्या सारक्याचो स्वरुपाचो म्हाका आनी तुका रचलो. देखून आमचे सारकें आनी स्वरुपाचें जेजूचें सारकें आनी स्वरूप आमकां देवान दिलां. देखून आमकां तो ह्या संवसारांत पूत आनी धूव म्हणून आपोवणें दिता. आमी ताची कांशा भुरगीं म्हणटा कित्याक ताच्यात पुताच्या सारक्याच्या स्वरुपाचें ताणें आमकां रचलां ह्या संवसारांत.
दुसरें ताणें आमकां दिल्ल्या उपदेशा वरवीं तो आमचो मोग करता. उपदेश दिले देवान आमकां. तुमी द्वितीय पुस्तक 6 अध्याय दुसरें वाक्य वाचल्यार तें आमकां कळटा. ड्युट्रोनॉमी चॅप्टर 6 वर्स 2 सांगता, पळया, तूं म्हजो पूत आनी तुजो नातू, तुमची सगळी जीणभर सर्वेस्पर तुमच्या देवाक भियोन चलशात जाल्यार आनी ताचे सर उपदेश कायदे तुमी पाळशात जाल्यार तुमकां लांब आऊक मेळटलें. देवान दिल्लेले उपदेश तुवें तुज्या बायलेन, तुज्या पुतान, तुज्या सुनेन, तुज्या नातरांनी, सगळ्यांनी, थंय नातू म्हूण सांगता, तो तुजो पूत आनी तुजो नातू, ह्या नातरां सगळीं जर देवाचे उपदेश पाळशात जाल्यार तुमकां लांब आऊक मेळटलें म्हणटा सरेस्पर देव. अशें तो आमचो मोग करता, अशें आमचो तो मोग करता, ताचें बरेंपण दाखयता. कित्याक आमी ताच्या पुताच्या सारक्याच्या स्वरुपाच्या रचले वरवीं आमी ताच्या पुता बरी जायचे म्हणून देवाची आशा देखून हें पुरो तो आमकां करता. आनी तिसरें जावन गादीचो पुस्तक 3 अध्याय 12वें वाक्य सांगता, एक एक पाटी आमी सुकोवन गेल्यार आमकां शिक्षा लावणी तो आमचो मोग करता. हें ताजें बरेंपण तो. जर एक बापूय आपलो पूत वायट वाटेक वेता आसतना त्या पुताक सारक्या वाटेक हाडूंक प्रयत्न करना जाल्यार तो कसलो बापूय. जर एक धूव खंयच्याय वायट वाटेन वेता आसतना ताका सारक्या वाटेक हाडूंक पळयना जाल्यार ती कसली आवय. तशेंच देवी, जशें एक बापूय आपल्या मोगाच्या पुताक शिक्षा लायता तशें जसो सर्वेस्वर मोग करता ताका तो शिक्षा लायता. हें देवाचें बरेंपण. हें देवाक आमी दुर्सोवचें न्ही. हें ताचें बरेंपण. कित्याक ताच्या सांगता हांवें रावचें, हांवें पातकान मेळोवन हांवें भायर वचोन वचो, ताच्या सांगता रावचें, ताचे तावन पयस वचोन वचो म्हणलो एकच एका उद्देशा खातीर, ताच्या सांगता रावच्या खातीर तो शिक्षा लावन जाल्यार पाटी हाडटा. आमकां एकल्यांगी देवान कांय तरी खंय इल्ली शिक्षा लावनूच हाडला ना जाल्यार आमी आसता गे आमी. जर म्हाका शिक्षा लावन देवान पाटी हाडी नासले जाल्यार आवाज खंयच्या की खंय म्हजी हाडांय कुंभ जाती कोणना खंय आसता गे आमी. कित्याक देवान आमचो मोग केला देखून आमकां शिक्षा दिवन पाटी हाडला. देवान तुमचो मोग केला देखून तुमकां शिक्षा दिवन पाटी हाडला. देवाचें उतर आयकचें बरी, मागण्यांत रावचें बरी, ताका प्रेज एंड वर्शीप करचें बरी, ताका आराधन करचें बरी तुमकां विसरून काडलां. म्हळ्यार नितळ केलां, पवित्र केलां. हें सगळें देवाचें बरेंपण. हें बरेंपण देवान केल्लें आमकां. आनी चवथें जावन जॉबाचो ग्रंथ 5 अध्याय 17 आनी 18 वाक्य म्हणटा, आमचे घाई बांदून तो आमचो ताचें बरेंपण दाखयता. आमकां घाई जाल्ल्या वेळार तो बांदता म्हणटा. जॉबाचें पुस्तक 5 अध्याय 17 आनी 18 वाक्य. ज्या मनशाक देव शिस्त लायता तो सुभागी, सौर पदवेदाराचो शिक्षेचो तिरस्कार करिनाका म्हणटा पवित्र पुस्तक. पळया. आनी 18वें वाक्य, कारण तो घाई करता पूण तो बांदता, जो हात मारता तो हात फेकयता. म्हळ्यार घाई केल्यार तो बरें करता, ते घाई बांदता. पळया, एक 100 शेळयां पैकी एक बकरो सुकोवन गेल्यार एक वापारत आसतना जेजून सांगली, तो 99 बकऱ्यांक सोडून एका सुकोवन गेल्ल्या शेळये फाटल्यान वेता आनी तो बकरो मेळटच ताका खांदार घालता. कित्याक खांदार घालता? पयल्यान ताच्या पांयाक एक घाई करता. ताणें मागीर धांवून वचो. हरी एका गवळ्या कडेन एक ल्हानशी सुरी आसता पेंगटाक, आनी त्या सुरयेन कालें करता, त्या शेळयेच्या पांयाक घाई करता. घाई केल्या उपरांत ताका सोलूंक जायना देखून खांदार घालून हाडटा तो. बेश्टेन तरी न्ही खांदार घालून हाडटा. कित्याक ताणें मागीर तें सुकोवन वचोन वचो म्हणल्या खातीर. हे सीदा ते त्या शेळयांक कितें एक गवळी करता तशें देव आपल्या भुरग्यांक करता. कारण तो घाई करता पूण ते बांदता. घाई करता, प्रत्येक ताचेर आसलें कितें बँडेज आसलें, ताचे कितें वस्तूर आसलें तो बांदता. ता घाई बांदून ताका खांदार घालून ताका मागीर सोलूंक जायना, खांदार घालून हाडटा. आमकांय तशें तें. आमी सुकोवन गेल्यार, आमी देवातान पयस गेल्यार, आमी पथकाक परतेक गेल्यार, आमच्या वायट सवयांक परतेक गेल्यार देव खंडीत जावन घाई करता आनी घाई बांदता आनी आमकांय खांदार घालून फाटी हाडटा. हे फाटये म्हज्या सांगता रावूंक हे देवाचें बरेंपण.
हे देवाचो मोग हो देवाचो मोग तुवें आनी हांवें अनुभव केला जावंक पुरो करना जाल्यार करीचे तो अनुभव करीचे आमी आनी 25 जावन कीर्तनाचो ग्रंथ 100 अध्याय 9 वाक्य तो सदांच आमचेर आरोप लायना कीर्तन 100 अध्यायांत 9 वाक्य 100 Psalms 100 chapter 100 verse 9 ते आमकां क्लियर सांगता पळया तो सदां काळ आरोप लावचो ना ससनाक राग धरून तो रावचो ना पळया तो सदां न्हीद आरोप लावचो ना तो ससनाक राग धरून रावचो ना आमचे ते असलो राग जो निवळटा ताका घडये भितर तो रागार रावना ताच्या भुरग्यांचेर एक बापूय एक आवय आपल्या भुरग्यांचेर रागार रावता जावंक पुरो पूण देव आमचे कडेन बिलकुल रागार रावना कित्याक तो आमचो मोग करता कित्याक जायतें सैमूत मोगाचें कित्याक ताचें बरेंपण हें जावन आसा देखून देवाची काकुळटांनी कृपा आमी ह्या वेळार मागचें देखून देवाची काकुळटांनी कृपा कितें सांगता पळया देवाचें उतर आमच्या जिवितांत कीर्तनाचे ग्रंथ 100 अध्याय 5 वाक्य कित्याक सर्वेस्वर बरो ससनाक ताकता ताचो मोग संततीच्या संतते पर्यंताचे विश्वासीपण पळया कित्याक सर्वेस्वर बरो ससनाक ताकता ताचो मोग संततीच्या संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण विश्वासी देव ताणें दिल्ले बासावणे एक विसरना हर एक बासावणे तो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जारी करता तो म्हज्या आनी जिवितांत जारी करूंक आशेता पूण हांवें आनी तुवें ताका दिवचें आमचें जिवीत ताका दिल्यार मात्र तो आमचें जिवीत चलयता जर आमचें जिवीत जर आमी देवाक समर्पण कर दिना जाल्यार तें जिवीत ताणें चलोवचें जाल्यार कशें देखून ह्यो संगती आज आमी उडास दवरया प्रत्येक जावन देव आराधनाक योग्य जाल्लो देव देव आमकां शुद्ध करचो देव आमकां जाप दिवचो देव विविध रितीचे बरेपण आमी पळयलें 5 बरेपणां ताची सगळे आमचो तो मोग करता देखून आमच्या जिवितांत केदाळत देवाक सोडून देवतान पयस वचूंक प्रयत्न करचें नाका कित्याक देव आमच्या जिवितांत बरें करूंक आशेता देव आमच्या जिवितांत जैतेवंत जावंक आशेता आमी जैतेवंत जायचे जाल्यार आमच्या जिवितांत देवान जैतेवंत जायचें देखून आमचें जिवीत समर्पण करून दिवचें देवीचो आमचे कुटुंब जेजूक समर्पण करून दिवचें आमच्या भुरग्यांक जेजूक समर्पण करून दिवचें आमचे कश्ट अनवर पिडा शिडा निरासपण सलवणी कितें आसा तें सगळें देवाक समर्पण करून दिवया आनी सगळें तुमच्या गरजां खातीर ह्या वेळार मागया हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड ग्लोरीफाय मायटी गॉड हालेलुया वर्शिप लॉर्ड जीसस हालेलुया हालेलुया हर गांव तुका जेजू महिमा तुजो अग्लाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव हर एकल्यांच्या गरजांनी तो उदारपणी पाव जेजू आशिर्वादीत कर जेजू हर एकल्याक म्हणून तुज्या पवित्र नांवान मागता मागलेले सगळे हांव जोन कान घेता आनी सगळे आमच्या जिवितांत ते पावस हांव दी म्हणून मागता आनी सोरू सांगता आमी जेजून शिकलेले मागणे आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता ते संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेले आंब बक्षयता तेजे आमची भात परत दिवन पूण वायटांतले आमकां निवार आमी नमार मरे कृपेन भरलेले स्मृती हे सांगता स्त्री आमचेर तुमचो देवान सदैव फॉल जग शेंचेस भगवंते मरे देवाच्या माया माप्यां खातीर विनंती करता आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापा आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं
आयचे दिसा मागण्या जॉइन जाल्यार सुमेस्तांचो तुमचो आमी उपकार बावडता देव बरें करूं म्हणटा सदांच आमी सांगता मागया सांगता रावया सकाळच्या मागण्या जाताल्या जॉइन जे आसात तावन 8 वरांसर गूगल मिटर आमचें इंटरसेशन प्रेयर आसा जॉइन जावंक प्रयत्न करा आनी तुमचें कितें इंटेन्शन आसल्यार आमच्या वॉट्सअप नंबरार धाडून दिया तुमचे खातीर मी सदांच मागता तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं बरी रात मागता तुमकां सुमेस्तांक गुड नायट